Meghalaya State Network of Positive People MSNP Plus harangkat ka Jingïalang da Meghalaya AIDS Control Society Max mentakasni kilayo ban Pynlong ya ka Jingïalang Thang Mombati ban Kynmaw AIDS ni ka 41 Candlelight Memorial Arhajar Arpusaw halor ka phang pedeng together we remember, together we heal through love and solidarity. Ya kani ka Jingïalang layo ban Pynlong hapo SGSY Hall jangka office u BDO kanong ston CNRD block hakaba u BDO kanong ston block ubati dengan ulalong kumukongsan harangkat ka Jingïalang kidekot ka MSNP Plus kidekot ka Max kiba kentop ya ka Dr. Mrs. B. De Cruz PD Max UM Paul Rangnung President ka MSNP Plus ki khana school ki patba bat kiwe kani ka Jingïalang Thang Mombati ka long rukum kadak ban Kynmaw burom mekito baro ki balaklat no na kani ka sla perthei ki bayo ka Jingpang AIDS barkum juru ya kitu kinong trei bat kinong yaram ban sumar ne ya selok ban aimen siem ki brio ki bayo ya ka tei ka Jingpang. The Dr. Young was 476 upper West Kassil district. It's not a small number. No, our district has been infested, infected, and being influenced with so many unwanted activities. Khubor like Ukraine, HIV. We just had a recent meeting, and then the graph and then the data. Dr. Ipini along the entire state of the country, kamut kaduna whereas kamut ke Meghalaya kanang kio. Te kumbala akran menne na kalyang jongki kiong ba kiba kran nakmat kiong bele ban kia. Kena ka por supporting say kran hero habanta vede but pigi kna namar the challenges kalong yepi. Ni kibala khamnya ramba kumni lesi kladon self control. Then yepi kalong ka biggest challenge. Kaba pi how you overcome. Ye kita. Te kabanta vede but kini pa let's see, ka Khubor ka ikabakiyong bawat mong kantay iki. Lara kila yo HIV positive. But hakaju ka porro yele ka bala balong open hakaju ka por yele bala ka banong ban hikay. Ki lara nakalyang ka Max nakalyang ka ka MSNP kan bun teligi programs kamlon jingmut lara phi kum kikmi pa yela ki khun phimla ban te laka. Pinaban Peit, pinaban long adakar bagi kun kerkomyang jongki sheegal kilai. Te kai ke bang sengo kamut ba katai, kai ke sedang kalong nai. Te khandiat kumai kran lesi kai ke bang lap ek confidence apaleng jongki ni ki people with positive mau kini ki MSNP kilong very courageous. Ya kata kamut kai ke bang lap kai ke bang syam ya pementa kalong mapi whenever they come for speech. They don't hesitate, and the confidence they have developed within themselves, I should really appreciate their kata. They can't get to make a Jingïalang kalong baklag jia ka wika or kabahan kabanga leg banlik pe cancer patient. Anyone, I mean, can get kamut ka Jingïalang ni mane ka along tikmang lawan to the level had the second year yung mani deh. Marbapun ni crunch pang kilong kalong kumta. Te khandiat ke kabay kran manne na kalyang I teman basan ru pada kaju ka por pa ban kwan pun Kynmaw nga Kynmaw ya kaway ka situation kabanga late pada malipi itai we cancer patient. Kata last stage. Anyway, na preng jo pi kalnu la da pi pinlit pe cancer patient pinong ni susne pinan ni wan pin I susne kanong mo. Matrai barok deh. I was the only person kebangan khamle. Ban penpau ya kata simpati. The otherwise nga kran ni ipadengong you're very lucky enough bapiyo Ïaka cancer because that is very uncertain. The kay kebangan patay ingong you're very lucky enough you got the cancer you are a cancer patient. No, okay, she may be offended. Yang tak kentin bang, Andre, yo ekor kaya job. With that intention, with that motive, nga krani. No, she is very lucky enough. Yo ekor kaya job. Namar bang perkat ye gitu ki balek na kami ke perthai.
Kiba kan miyo ban penkret ya jingim jong jong. Ke jubab ka bikin jubab ndala poi shaway pada. But then she has enough time ban penkret, and then with that words she was really motivated. Now you have got lots of time, but then whatever time you have, just dedicate it. More to the Almighty God. Te kata kamut ke bangang krani i. Dia hadu mentah mengenai March aja aku saw yang kena estimated population ke Jingdan je kena diberi ke bapang HIV estimate dekat National AIDS Control Organisation kedan kendai aja laispa ni tu ahon tiki beri ke bala register di dalam kini care support and center jengi hadu penai March aja aku saw di dalam raja Raspa atau Daimut Kibalayap Kidon Siajar Raspa Kendai ku Armut Kiberiu Kibam dikenai kedawai Kibawan Bela register bagi dikenai kedawai ni orang ini lost to follow up Kidon Siajar Raspa Kendai Daimut Ham West Hills Kidon South Spa Kendai dan di perkat South Spa nak pada kita Kendai Hajar Msnp Duna Kena yang tu ifi bamenta ke haka ni jika district West khasinews tu la sedang bani ki minong ki emerging pockets ni ki Daka Kiba kelas sedang dan diberi Kiba nang ni cucuk ke Jingpang dia si balai ke kelam tip nak mencuari kuma layo snow di bukan khmat dan diberi Kib kwa mana khmat man test status marketing dia yo ni sya ni ben Kidan tu ki Daka ki kentot Kiba ni lah sedang i belanang sedang bun kini beriu buat tray kini kami on female sex worker pada kendul ki kena kita sedang manma kini jinji kini ki IDU population kena Kiba di drugs dibangin address bangin nak mata kini dengan orang tani dan bun kini beriu Kiba di dawai dikenali di lost to follow up Meghalaya is Control Society ringkat bahkan ni Meghalaya State Network of Positive People ni ringkat kang bangi la dan kerja project ni orang kan linkage di project kang bangi let anwa ikin dibrio ni wan ikin volunteers nang ni Msnp bangi let dibrio itu ki bangman sim dawai show bani wat dan mana dia iki syaka ni ka jaka GI suma nang makin dua pan deep high dawai kuma pilai osno balai deep high dawai kan ni ka jingdon ju nang Jingpang ka hiang ni ong ni ka viral load pun si test ka viral load si test sistem do benai begini babon ibadi dikenal dawai dan das ka bet jengki new issue yang nang Jingpang dalam kata suppression yang nang Jingpang yang dalam virally suppress tinggi si Kynmaw si Kynmaw no bagi yang you is equal to you dan yung issue di kemudian transmit show di katakan di kebelang sultanat ba ladang yung berkat ba test HIV kami orang ini agui mana ya so ke death sentence ini semua ayat no kembali mentah pada ya ada ni kini kan treatment kini ART di kumta kamlong show kumta ada treatment bala dah di kena yung virus in Shillong suppress but yung transmit di style dia. Nadang ini bersuntuk bang ini berkian nak jingshong kah patam, mau ini berkam ini kendor, nama arah bang ini Msnp ini Msnp lagi, blood bank ini ada license. Ini berkian lagi jingdi drugs, ne inject drugs, dan pasal ini dong kemer, ini bernet patas, buat bagi apa? Nama kita ada HIV ini daya ini, tuh. Mau ada tentang empat dan dawai ada belan berkoi. Pada tahun dawai mengikut ART, mengalami dia ART, bawa beri di dawai ART, bah lagi kena ini dawai, maka jingim kan kamjrong, bah inlong kemak inlong inyo kami kebakaran, bah inlong kum itu diberi kibam dan HIV. Mau nama ini bersuntuk bah kadika ini bersuntuk bah not only ini tang itu dikenal kibatnya COVID HIV/AIDS but awareness. Mo tadi lu kamram jonga jongpi we dan ni bansam ban Ïaka awareness. Mo dalam pun ka team mentau sam kong together we heal, together we remember, together we heal through spread love and suffering. Nama dangi don lang, nang gila ni man be ra thom. Dangi tre lang gila ni man be ra thom. Mo
together we remember mo kumbangi dan lang kumni Kynmaw itu Kiba ale jo pakana jo ki kanai I see me mo, but together we heal again. Namar through this journey of healing kamdi eta na kidawai. Kadina jing I sim jonga jongpi baka jing I jonga jongpi. Yang itu Kiba yang mon niok nyang. Namar jing kumbang ba bori kadika bor kaba crowd. There's no power greater than love.